خلک بهدینانه لدیجی داگرکری سری هلده جافکانین هرمی را گهاندن کو خلک بهدینانه لدیجی داگرکری دولتا ترک و خیانتا پدک رابون سرپیان همان چافکانیان دست نشان کرن کو خلک بهدینانه عشیرین ریکانی نیوی نهیلی آمدی زبارین گندین گوهرزه بلاوا برچه کانه او اشکاین آمدی و شلد زین گریدای دهوکه لدیجی داگرکری دولتا ترک رابون سرپیان اوریانا برا آمدی و شلد زگرتن ولاتی د چالکی ده بانگا راوستان نا ایریشین دولتا ترکا داگرکر ین سر باشوری کردستان ادکن تی گوتن کو حیان هاجی چالکیا ولاتیان دوام دکه هیزن پدکی جی لدیجی و هود دن زورل گل بکن و گل جهف بلا بکن لگوری آگاهیان خلکی گندین دیرالوگ سپینداری و مجه جی لدیجی داگرکریا دولتا ترک سری را کرنه داگرکریا دولتا ترکیا به هفکاریا پدکل نوا خاکا باشور کردستان د دومل گوری آگاهیان هاتنه به دست خستن دوه درنگیا شوی گلک و سایتن زرخین دولتا ترک بر بگونده سرگلیه بن سر نافچیا آمدیا گریدای دوه که وبرکتنه تیگوتن اسکر لوی هرمی هاتنه بجیه کرن دوهجی مالپراسپای مدیا ناو چتین دایشین لافرینه هاتنه پرورده کرن و تی پاین به هفکاریا پدکل باشور کردستان بجیه بکن و شاندبون تیوی و داگرکریا بربچافجی حیانها دنگ جی حکومتا عراق و رایدارین هرما کردستانی در نکتیه. مالا برزانی پیشنگا ایخانتیه. خلک باشور کردستان جان فر آخوین و گوتن داگرکریا دولتا ترکا فاشیست سینور جراتونه و هلوستا آلین سیاسی نای قبول کرن. هنرمند کارا محمد گوت اشکره کمالا برزانی پیشنگی خطا خانته دکه و دستیوان دناوا دستین دجمنده جبو ویجی دولتا ترک برحتی جینگه جغرافیا و چاندا کردستانی داگردکه ارکا هر کسی کور دیجی و داگرکری راوسته دوی تو کس لحویا آلین سیاسی نمینه اگر آلین سیاسی به ویرانگی بیدنگ بمینن اویجی بچن ناوا خطا خیانته کارا محمد دیار کرکو کرمداری خیانتکاری و گوت ام ناخوازن د جواکه که ده بن داگرکری ده قبول بکن موزیکاین جواکه پیشوا رمضان جی گوت دوی ام حمول دیجی داگرکریا دولتا ترکا داگرکر راوستن ام هموان داگرکران باشناز دکن بچن کودره جوی دره ردبه جنیامه جه سال 2019 و هوددن جه خل باشور کردستانه بهیز بکن چاواکول افرینه دارن زیتونان دبرن و بکارتینن نهاجی دخوازن نفتامه ببن و آخامه تالان بکن ارکام جوانانه کو ام لدیجی و داگرکری برتکار نشان بدن اگر ام لدیجی داگرکری نبن برسف و دمه بگومان آلین سیاسی و نکاربن ببن برسف مسعود بارزانی به کنسولوس نوی ترکیه را جویا سروک پدک مسعود بارزانی لپیرمام به کنسولوس دولتا ترکا داگرکری هولری را آرمان توپچو را جویا لگوری آگاهیان ده هفدیتنا بارزانی و توپچو دا گشدانین داویین لعراق و هرمی هاتنا گوتو بیش کرن هیجای گوتنه تاوی دولتا ترکا داگرکر روژان خاکا باشوری کردستان بمبا باران دکه گندان دشوتینه و خلک سیویل دکوژه پدک بکیف خوشی پیشوازی لرایدارین دولتا ترک دکه نوبت آزادی ده هفته 628 ده به بریارداری دادومه به پیشنگی انسیاتیفا ج عبدالله اوجلان را آزادی جبو بداوی کرنا تجریدال ایمرالیه ج 25 حزیران 2012 نوور و لباجار فرانسا استراسبورگ چالکیا نوبت آزادی پکته هر هفته کمکنو یا جوالاتین جودین اوروپای نوبت دودگرن ده هفته 628 ده کما ج سه ولات پارزین کوج باجار آلمانیا گیسنه هاتنه نوبت دورگرتن محمد شریف نارمان لسر ناوی کومی آخوی محمد شریف نارمان ناراضی بو نشانی بدنگیا سازی ناو نتوی دا او بانگ لسیپیتی کرکو به برسپرسیاری خواه بجیبینه چهار مهن آگاهی جری براپونای گرتن دوی ام خودی لریبرتیا خودر کون محمد شریف نارمان بالکشان سر پنگاواج عبدالله اوجلان را آزادی دوزا کردرجی چاره سری او گود دوی ام وی بدنگی بشکینن و ریبری مروواهی آزاد بکن
Rahip Joyrine Abdullah Öcalan lidereki ku ilham edidiye. Serpiskoposi Kevin Westmith in Londonê serokê Komisyona Adaletê açtî Joyrine diyar kir ku ew ji bo destekê bide pengava ji Abdullah Öcalana azadî ji doza Kurd re çareserî kart postala destekê jî îmlariyê şand. Ryan got Öcalan liderekî ku ilham edide herkesî. Ez destekê didime fikr û felsefeya wî, armanca wî rawestandina şer e û divê herkes wî destek bike û ji bo azadiya wî tevlî pengavê bibe. Di sala 2009 de Öcalan û fikrên Öcalan bala min kişandin. Bi taybetî fikrên wî yên di girtîgeha gravê de balkêş bûn û îro li tevahiya cîhanê têne nîqaş kirin. Em weke Komisyona Adalet û Aştiyê gelek caran ji bo pirsgirêka Kurd çûne Tirkiye. Me xwest biçin grava îmraliyê lê destûr nedan. Min weke çavderekî navnetewî dadgehkirina KCK ya sala 2010 jî şopan. Hingî jî nûnerê meşrûyên gel hatibûn girtin. Joyrine got kampên navnetewî ku di dehê cotmeha 2023 de ji Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî gelekî giring e. Öcalan bûye fenera li pêşiya gelê Kurd. Ew ji bo gelê Kurd Nelson Mandela ye. Divê pengava ji Abdullah Öcalan re azadî were xurtkirin. Ez weke partiyek ji vê kampanyayê amade me destekeke xurt bidim. 40 milyon Kurd hene û ernîgariya wan hatiye parçekirin. Birêz Abdullah Öcalan bi hişmendiyeke entelektûelî bê ku dest bide sînoran çareseriya pirsgirêka Kurd datîne holê. Ji hücreyeke teng îlhama ku dide mezin e. Tecrît li dijî nirxên mirovahiyê ye û sûce li dijî her cure nirxên mirovahiyê ye. Cihê tecrîtê di peymanê navnetewî hiqûqê de nîne. Bi vî rengî îzolakirina mirovekî nayê qebûl kirin. Şeniyên Kobanê li dijî tecrîtê meşiyan kilîda çareseriyê li îmraliyê ye. Li navçeya şêrana Kobanê ji bo protestokirina tecrît û azadiya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan meşeke girsê hate darxistin. Girseya ku li pêşiya Meclîsa Şêran kom bû heta bi navenda Kongresdar meşiya û mitîng pêkanî. Di mitîngê de hevseroka Meclîsa Malbatên Şehîdan a Şêran Bediye Meho axivî û got Dewleta Tirk hevalbendên wê û hemû dewletên din biriya tecrîtê dixwazin aloziya li rojlata navîn dirêj bikin. Bila herkes bizanbe ku kilîda çareseriyê li îmraliyê ye. Mitîng bi duruşmeyan bidawî bû. Dem Partî divê girtîgehên tîpa ye û se bên girtin. Komisyona Mafê Mirovana Hiqûqiya Dem Partî raporek amade kir û li navenda partiyê civîna çapameniyê pêkanî. Berdevke Komisyonê Öztürk Türkdoğan rapor xwend û got li gorî daneyên Wezareta Dadê li Tirkiye 403 girtîgeh hene û 295,000 kes li van girtîgeha têne girtin. Ji yekê tîrmehê ve li girtîgehan 342,000 kes hene. Türkdoğan girtîgehên tîpa ye û seyê weke girtîgehên tîpa qutiyan pênase kir û got di girtîgehên tîpa ye û seyê de girtiyên siyasî têne girtin. Ev girtîgeh ji bo jiyana mirovan metirsîne û mirovan dirizînin pûj dikin divê ev girtîgeh bêne girtin. Di qanûnan de tê gotin ku divê ronahiya tavê hebe. Li girtîgehên tîpa ye û seyê ronahiya tavê nîne û girtî nikarin hewaya paqij bikirin. Türkdoğan da zanên ku lijneya îdarî û çavdariyê weke makîne mirinê bikar dike û mafê jiyana girtiyan tune dike. Türkdoğan got li girtîgeha tîpa feya îmralî Abdullah Öcalan bi salane bi tena serê xwe tê girtin. Piştî demek dirêj jî sê kes şandin wê girtîgeha taybet. Kes nizanê li wê girtîgehê mafê bikarayîna qada hevpar heye yan nîne. Tevî ku şandeyên parlamentoyê car caran diçine girtîgehan jî heta îro kes neçûye girtîgeha îmraliyê. Girtîgeha îmraliyê çavkaniya hemû pêkanînên nebaş e. Rewşeke agahî negirtina mutlaq heye ku ev 3 sal û nîvin didome. Lê muxalefet behsa vê rewşê nake divê muxalefet dengê xwe bike. Türkdoğan herî dawî dibêje divê edalet ji bo her kesî be dewlet û desthilatdarî mecbûrin mafê jiyana mirovan biparêzin. Parlamento mecbûr e bi mafên mirovaniyên li girtîgehan re eleqedar bibe. Mafê tu kesî nîne ku bi cezayên disîplîneyên keyfî mafên mirovan bin pê bikin. Divê rayedarên dadgehê dewrî dadgeriya înfazê hatine kirin dîsa li dadgehan bêne vegerandin. Divê girtîgehên tîpa ye û sayê bêne girtin.
Rojnamevanên Şingalê êrişa dewleta Tirk şermezar kirin. Rojnamevan û endamên saziyên çapemeniyên Şengalê êrişa dewleta Tirkiye li hemberî rojnamevanên çapemenî Azadiya Şengalê bi daxuyaniyekê şermezar kirin. Rojnamevanên Şengalê gotin êrişa li dijî rojnamevanên Şengalê bin pêkirina tevahî nirxên mirovahî û ehlaqî ye. Ev êrîş di çerçoveya dagirkeriya dewleta Tirkiye herêmê de hate kirin. Arman jî ji holê rakirina mafên ragihandin û bi destxistina agahiyên rast e. Em weke rojnamevanên Şengalê bangil aliyên têkildariyên cîhanê teva dikin ku ji bo ewlehiya rojnamevanan divê gav bêne avêtin û ji bo êrişa li dijî rojnamevanên Çira TV hesab were pirsîn. Em têqez dikin ku em ê li dijî tevahî şêweyên tundî û terora li dijî rojnamevanan rawestin. Rojnamevan Serdar Karakoç banga piştevaniyê kir. Rojnamevan Serdar Karakoç 24 salin li Holandayê li ser daxwaza Almanyayê di 23 gulanê de li Holandayê hate girtin û piştî demekê bi şert hate berdan. Rojnamevan Serdar Karakoç li ser mijarê ji rojnameya Yenî Özgür Polîtikayê re axivî. Dema em hatin girtin Almanyayê xwest ku telefona min bê desteser kirin. Polîsan dema ku ez ji malê birim dest danîn ser eşyayên min ên dijîtal. Serdar Karakoç anî ziman ku di 14 Hezîranê de bi şert hate berdan û got qedexeya derketina derveyê welat hatiye danîn û hefteyê rojekê diçim Qereqolê îmzeyê didim. Doz wê 24 Tîrmihê pêk were. Durûniştina 24 Tîrmihê de wê biryar bê dayîn ku wê min radeyê Almanyayê bikin yan na. Divê gelê me û dostên me li dijî van êrişan dijberiya xwe nîşan bidin. Nabe ku liv û tevgera Kurdan were kriminalîze kirin. Abdurrahman Demir ê welatparê jiyana xwe ji desta. Abdurrahman Demir beriya 30 salan koçî Almanyayê kir û piştî demekê nexweş ket. Demir vê sibê li nexweşxaneyê jiyana xwe ji desta. Abdurrahman Demir di sala 1960 de li gundê Qesir Belekeyên Sêbînê ji dayîk bûye. Di sala 1988 de hate girtin û piştî 3 salan hate berdan û hate Almanyayê. Abdurrahman Demir li Almanyayê bajarê Stuttgartê xebatên di nava gel de dimeşan. Piştî ku koçî bajarê Esenê bû û di nava xebatên eniya rizgariya Netewîya Kurdistanê Ernekê de kar kir. Mirna Abdurrahman Demir ji aliyê malbat û hevriyên wê û hemû welatparêzan ve bi xemgîniyeke mezin hate pêşwazî kirin. Hevjîna Ebubekir Bexdadî bi cezayê darvekirinê hate cezakirin. Encûmena Dadwerî ya Dadgeha Sûc a Bexda Kerex ragihand ku dadgeha wan li gorî xala çaraniya terorê û yasaya hejmara 13 ya sala 2005 hevjîna serçeteyê berê Daişê Ebubekir Bexdadî Esma Mihemedî bi cezayê dervekirinê ceza kir. Encûmena Dadwerî ya Dadgeha Sûc a Bexda Kerex bi daxuyaniyê ragihand ku îro dadgeha wan biryar da û hevjîna serokê çeteyên Daişê Ebubekir Bexdadî Esma Mihemedî bi cezayê darvekirinê ceza kir. Di îddianameya ji bo Esma Mihemedî de tê gotin ku wê gelek jinên êzdî di mala xwe ya li Rojavayê Nînova de girtine. Li Herêma Serhedê lehî rabû. Li Qereyaziyê ciwanekî jiyana xwe ji desta. Li gundê bi ser navçeya Totaz, Qereyaziyê û Xorasanê Erzurumê û li navçeya Zêdka Eleşkirte û Beyazîdê Agiriyê ji ber barana zêde lehî rabûn. Li navçeya Tatosê gundên Hecî Cirgo, Merxok, Şem, Qeleçî û Merhemê ji ber barana zêde lehî rabûne. Benda Vedîseya nêzî gundên Hecî Cergo û Merxokê ji ber lehî rabû teqiya û gund dibin avê deman. Di encama lehiyê de xisareke mezin gihişt mal û axurên gundiyan. Gundiyan diyar kir ku gelek heywanên wan bi lehiyê re çûne. Li navçeya Qereyazî jî li gundê Sukanokê jî lehî rabû û Yaqûb Eren ê 23 salî li ber paz bû û li ber lehiyê çû jiyana xwe ji desta. Cenazê Eren 40 kilometre dûr li gundê Çeloyê girêdayê navçeya du taxeya Agiriyê hate dîtin. Cenazê Eren rakirin morgana xweşxaneya Qereyaziyê. Li Xorasanê jî hin gundan lehî rabû û gundê Qadi Celal 12 dewar li ber lehiyê çûn û mirin. Lehiyê xesar li zeviyên çandiniyê mal û axurên welatiyan kir. Li Agirî jî li hin gundên girêdayê navçeya Zedka û Bazdê jî ji ber barana zêde lehî rabû û xesar gihişte mal, axur û rê û zeviyên çandiniyê.
بله گودارندن گل ام گشتن داویانو بلتنا خویا ایواری حتی جارکدی من خیر و خوشیده دم باش. زیده گرد لدیجی داگرکری نوکری و خیانت ده سری هلدا هزم پدکه هول ددن بزورداری گل جه بلا بکن سر هلدانا لدیجی داگرکری دولتا ترک بردام دکن وتبقى ماكنان تنجا كاتبه دينان وتبقى ماكنان تنجا كاتبه دينان أواز زابروسي خبر ددن متنان أواز زابروسي كلها ورا وبهدنان لخليقها ولخليقها لخليقها هباليقها وزيد جبن العرديقها لخليقها ولخليقها لخليقها هباليقها لجمن جوال الطريقة لجمن جوال الطريقة هاتنا تولا قاري پشمان بونه و جاره هاتنا تولا قاري پشمان بونه و جاره او دخازن برابن خانه مجال کانه او دخازن برابن هبال نادنه وانره لخليقه ولخليقه لخليقه هبال لخه وزيد جمن العرديقه لخليقه ولخليقه لخليقه هبال لخه لجمن جوال الطريقه لجمن جوال الطريقه
هفته لهنگی و برخودانه تکوشینا هبون و آزادی یا گل کرد 2603 سالن لسر خطا قهرمانی دومه جکاوی حسن کار دست پیدکه حتی کاوی همده معصوم دوغان معصوم قرقماز زکی عالقان راشان دمیرل بیریوان و روناهی افتی کوشین دومه تفیرا آزادی یا کردستان هفته دنابرا 21-28 آداری بناوی هفته قهرمانی ببیرتینه اف هفته 21 آدار 1982 دست پیدکه کوی روژه مظلوم دوغان زندان آمده به بدن آخواه نوروز پیروز کرده بو به بدن آخواه لدجی اشکنجه و این کار چالاکیا برخودانی لار خسته بو د 28 آدار 1986 دجی فرماندار ارگه که محسوم قرقماز د شهرده جیان خوش دستا بو راستیا لهنگی بریا هر تشتی دیروکا جنوب و جینا گلکیه دناوا گلک گلین جهان ده کلین وها دیروکی هنه اگر گلک لبر تنبونیه و مترسیا قرکرنه لسر هیه دماکو هنک رادبه و لدجی وی سگنا برجر دسکنه اگر ویه لی لبر کولتی دخن سر ریا آزادیه هنگی لور قهرمانیه گهیه لخاقا کردستان دناوا 200 سالین داویده به تایبتی دناوا 100 سالین داویده زختکه قرکرنا شاندی هیه لدیجی کرد و کردستان روشانه قرکرنا شاندی تیکرن داروکرنا قاضی محمد پیمانا جزایری حلبچه انفال کمکوژین غازی قامشلو و افرینه تنی چند جوان ایشین دیرو کامه لو ما مها آدار جبو کردان بویا مها کمکوژیان لی دهمان دمیده جبو کردان مها دسپیکا بحاریه مها برخودانیه مها شیاریا لجیان و ویجینیه مجرا هفته قهرمانی دیروکا کردستان دا گلک روز ما هفته ما گرین گنه ابجی هفته که گرین یا هری گرین یک دست بکا اوه یعنی مجرا هفته قهرمانی چه دست بکریه یعنی از او چاقی جوان بو مثلا شکستونی شرکی دجوار قایم بو او چاقی گلک قدر تفگر آزادی شهید کتن و مهیدا تقریبا که 27-28 مهیدا او چاقی تفگر او هفته یعنی نوا نبرا نوروزی او 28 مهیدا گلک قومی جهبون بونوی وکه و برخودانی به ناو بکه به ناو دم بکه موتکی لیبار بکه ناو دانی هفته قهرمانی هفته لهنگی او چاقی گلک برخودانه که قهرمانی بکات بو یعنی ناو قصره که دا قدر تفگر آزادی یعنی از tam evne ama herhalde feodal bun yani ye sadakatun feodal bun ye bonavici ya devlet bu kuvvet tam naibiram ama kahramanı ki şereke gerek duvar şey bu bu şeri da دستری دا حوال سلمان گلک حواله ما اردا بونا جانگوری جبوجی تفگری او کرد یعنی او هفته قهرمانی اعلان کرد اما پشتی ویجی او هفته گلک قومین
yani berxudanın mezin دوباره بو یعنی جی گلک تشت پیکاتن گلک خارمانی پیکاتن اوانا اوا بو ایدی گونشو پیکه دنا برا نوروز دا و دنا 28 می دا یعنی گلک واتا بو یا هری گرینگ جی جانگوری بنا شهید بنا محسوم خورمازه محسوم خورماز بری وجه مظلوم دوغام مثلا ve haftada fediyete ke mezin kir bu bu berxadana zindanı pek veren daha seri vera kirin ama çalakya pekani ev bu despeka haşmendiya edi berxadan lazım edi berxadan ama berxadan berxadana çaran va o çarde tirme va rojam merne bu tacire vuru le paşeji le seri çay Kürdistan'ı le seri her dere edi bu milyona insana va bu sebebi tevrabuna van serhildan yani seridacı bu sedemi berxudana eruh şemdini yani başa gelek bu yerin sabun yani ve ev merhale yani nava evda واتاك مازن قلت يعني ام تانيكي حفتاك نابر نينا يعني روج نينا روج بواتنا و